Дышаида искусствор ижрабайного адгалъэпкъым иӏэхэм ащыщ. Анахьэу ащхакъохэр зишӏыгъагъэр япшӏыкӏублынэрэ пшӏыкӏубгъонэрэ лӏэшӏэгъухэр ары. Лӏэкъо лъэшхэм япшъашъэхэм шӏуэкӏ имыӏэу дышъэ ӏуданэкӏэ хадэкӏэ шъун фэягъ. Лъэхъанэ зэфэшъхьафхэм дышаидэр амыгъэфедэжьэу хъугъагъэ, ау жэ илъэс пшӏыкӏутфым лъэпкъ ӏэшӏагъэхэм закърагъэӏэтыжьэу рагъэжьагъ. Си адыгэлъэпкъымкӏэ сэ зэрачӏэрэ Мастапов Вячеслав дышъэидэм нахь пыщагъэу хъугъэ, ащ къэгъэущыжьын изегъэушъомбгъун нахь ӏоф тишӏагъ. Сташ Юрий Махмудович ащи дышъэидэм фэӏазэу щыт, ащи кӏэлэегъаджэу курсым къакӏохэрэм ахэм аригъэлъэгъущтыгъэ. Сэри сянэ къызыкӏокӏэ курсхэм джа Юрий Махмудович къаригъэлъэгъуагъэ дышъэидэм ишъэфхэр тянэхэм къагъэлъэгъужьыгъ, ахэм нахь дышъэидэм изегъэушъомбгъуным кӏэщакӏо фэхъугъэх. Дышъэидэр мыкӏодыжьыным ыкӏи цӏыфхэр ащ фэщыгъэнхэм фэшӏ лъэпкъ ӏэшӏагъэхэмкӏэ ассоциациемрэ культурэмкӏэ министерствэмрэ зэгъусэхэу мыщ фэдэ ӏофтхьабзэхэр ренэу зэхащых. Зичӏэзыу мастер-классыр къазытыгъэхэр республикэм дэгъоу щашӏырэ ӏэпыӏасэх. Хорэнэ Ӏаз, Джармэкъо Зурет ыкӏи Гумэ Ларис. Самый древний вид адыгской вышивки – это вышивка по настилу. Сначала мы рисуем контур орнамента. Дышъэидэм зэ фэщагъэ узыхъукӏэ чӏэудзыжьын плъэкӏыщтэ паӏо ӏэпыӏасэхэм. Творческэ зэхахьэу ошъадэм иорэдыӏо Хорэнэ Ӏазэ шыпхъу ихьатыркӏэ лъэпкъ ӏэшӏагъэхэм яшӏыкӏэ зэригъэшӏагъэу джы мастер-классхэр зэхещэх. Исэнэхьат шъхьаӏэкӏэ мы ӏофыр ащ лъэшэу къешъхьапэ. Чэгум тыкъызехьэкӏэ шъуашэу щыгъхэр зэкӏэ мыфэдэ ӏэшӏагъэкӏэ тсэгъэдахэ къэсыушыпсы. Мыфэдэ шъагъэхэр тедаӏо паӏоми джанэми етӏанэ мыфэдэу хэдыкӏыгъэхэу дышъэӏуданэкӏэ дышъэидэкӏэ шӏыгъэ тхыпхъэхэр хэлъэу тыкъызтехьэкӏэ пчэгум цӏыфми агу рехьы. Орэдэу къапӏорэри узэрыфэпагъэри зэдештэ зыгъукӏэ цӏыфхэм агукӏэ нахь укъештэ агу рехьы. Дышъэидэр пхъогъо зэфэшъхьафхэм непэ ахэплъэгъущт акъщалъэхэм, жьыфхэм, алъмэкъхэм, щыгъынхэм ыкӏи нэмыкӏыбэхэм. Ӏэпыӏасэхэм ӏофшӏыгъэ хьазырэу яӏэхэр мастер-классым хэлэжьагъэхэм арагъэлъэгъугъ. Джармэкъо Зурет адыгэ идагъэкӏэ гъэкӏэрэкӏэгъэ курткэр лъэшэу агу рехьыгъ. Адыгэ идагъэкӏэ згъэдэхагъэ, адыгэ идагъэ нахь апэ къежьагъэмэ ащыщ, тӏани адыгэмэ зэрашӏытыгъэ хадыкӏрэр нэмыкӏ щыгъыным тебдэн лъеинэу ашӏытыгъ. Дэм машинкэкӏэ бэмэ хадыкӏ шъхьаем ыджы хэдыкӏыгъэм благъэ фэхъутэп, ар цӏыфым ифэбэныгъэ игу пшысэхэр зэрихилъхьам фэдэу машинэм хилъхьан лъеитэп. Тӏанэ тищыгъын непэ тщыгъорэр рыдгъэ дахэу ныбжьыкӏэхэр нахь къедгъэблэгъэнэу къетщэлӏэнэу шӏоигъо джай фэдэ гупшысэхэр тиӏагъэх. Дышъэидэм нэмыкӏэу ӏудэнэ тещэ зэрэпшӏыщтыр мастер-классым къекӏолӏагъэхэм арагъэлъэгъугъ. Ӏэшӏуагъэ-шӏэгъонэу ныхэри сабыйхэри мы ӏофым хэлэжьагъэх. Лъэпкъ ӏэшӏагъэхэм уадэлэжьэныр зэрэмыпсынкӏэр къыдгурыӏуагъ аӏуахэмэ, ау егъэджэнхэм джыри ахэлэжьэнхэу хьазырых. Мынобэ дыкъыздэкӏуар бо ину сигурихьа, сигуапэ Тхьэф игъэпсэф къызэрыдэджамкӏэ гъэшӏэгъон сипшъашъэ сигъусэу сыкъэкӏуа. Абы игурихьыпа нанахэр джыстыунэ каникул яӏудэсхэ. Дэгъум ходы зэӏушӏэхэр нахь частэу диӏэхъумэ нанахэри къэтщэнэ. Ижърэ лъэпкъ ӏэшӏагъэхэр зышӏынэу шӏоигъоныгъэ зиӏэхэм апае мыщ фэдэ зэӏукӏэхэр зэхащэнхэм ӏэпыӏасэхэр фэхьазырых. Дышъэидэ искусствэр Адыгеим иэтно-культурнэ бренд зэрэхъущтыр ахэмэ ашӏошӏ мэхъу.